Bilang balayan na may tipon para kaniting kapagmasosyan, pakisabi mi po na isulod jula pong masaleseng kaya kayong face mask hanggang mayari puing misa. At agkatanla po ring malda na makyabe tamo pong makibat karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayongan. May tipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Calfarn Manufacturing Philippines Incorporation, Dr. Ronald Giao, Annalie Giao, Patrick R. Cura and family, Valencia Makeba Morga and family, Jamaica Maris Gabarda and family, Liam Marcos M. Kiray and family, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbod and family, Coltman Matthew and family, Esmeraldo Tiglao and family, Marilen Pamoga and family, Ace Ranson Sagum, Michelle Sagum, Gabriel Enzo Sagum, Milagros Mangkil, Lourdes Baking, Reynaldo Baking, Ayla and Maricel Lobo. Para King Aldo anibersaryo ng Karelang Kabaitan, Christian Garcia, Andre Banag, Rogelio Banag Jr., Carmelita Aguinaldo, Rodrigo Cayabyab. Para King Kayadonanda at pamanantabi ng banal ay espiritu daring family and friends of Father Nolly, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Between and family, Patty Gollier and family, Gilbert and Loveni Sanuki and family, Ronel Ginto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine and Felix Jr., Gonzales, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May-Ann Aquino, Eliana and Joaquin, Carl Peter Uy, Caitlin Uy, Isabel Uy, Esperanza Soliman, Pineda, Gueco, Vitug, Fernandez, Liangco, Balatbat and family, Nini, Joey Dimen and family, Rita, Ralph, Joseph Soto, Lucy, Gary Tucker and family, Berry, Daniel De Choco, Cecilia Liaguno and family, Sari and Jody Handoko, Tracy, Steppy, Catherine Tanihadja, Sheena Stanley Kim, Maria Rosario and Bobby De Mahilio, Sister Mirna Salas, Gabriel, Julie Fabelia, Kathleen Ann, Javi Diaz, Karen Ashley, Craig Smith, Alex, Lair Paras and family, Allery Paras and family, Alvin Paras and family, AJ Paras and family, Armin Paras and family, Mel and Abigail Ramirez, Ferdinand Ramirez, Victoria Ramirez, Edita, Adrian Gonzalez, Lorenzo Gonzalez, Angelica Gonzalez, Cesar Ramirez, Lourdes Between family, Gabriel Fabelia Sr., Ofelia Pangan, Ailo Lobo. Para King Ligtas dang Pamaglakbe, de Leonardo Conanan at Ploserfina Conanan. Para King Kapaldanan Pamikakatawan ng Puang Espiritual ng Joy Espino and Children, Olivia Balatbat. Para King Malalagwang Kapaldanan Dadi, Pope Francis, Arvin Pabalate, Mary Joyce Soliman, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat,
Ritzy and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Imang Auring Between, Daniel Stevens, Lilia Dizon Berkeley, Robin Nepomuceno, Eden Gomez, Dodet Manaloto, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlak Rosal, Romina Canilao, Enrico Miguel Sunglao, Maria Eunice Minyonet Nuki, Manolito Pasyon, Jericho Aganon, Saidi Hart Siana Salunga, Atasha Punsalan, Miguel Inigo Sagom, Neneng Dister. Ganakan tala naman ding kaluguran tamong mayang nabye, lalong-lalo na di Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Lucia Maleje, Carlos Galvan, Jomar Pangan, Jose Piping Henson, Teddy Angeles, Teresita Wilkerson, and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chow, Chua Tang Eng, Yao Bun Keng, Mame Yeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chow, Cecilia, Raquel, Alberto, Corazon, Lillian Lacson, Feli David, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Rio David, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Nemencio Punzalan, Flora Merate, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Ronaldo Ariscon, Stephanie Abungan, Anisha Aison, Norma Disonglo, Diana Aison, Gertrudes Pineda, Leonila Datu, Jeff Rodriguez, Peregrino Puno, Rosario Agustin, Souls Nearest the Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Palumbarit, Carlito and Nicolas Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Juanito Belicario, Mark Christian David, Domitilla Canlas, Ines David, Corazon, Roque, Emmanuel De Leon at Filipina Dizon, Angelina Paras, Nina Gomez, Julian Dicaico Jr., Reggie Dicaico, Benjamin Gonzalez, Xia Chong Yu, Ku Tezi, Baby Estrella Ku, Gisepa Marianina Gaudio, Mariano Giao, Jane Giao, Avelina Diamsay, Baby Isabella, Baby Eunice Faith, Serafine Gonzalez, Zenaida Gonzalez, Bernabe Intal, Angelina Pamintuan, Trinidad Mariano, Bernardita Santiago, Loenila Datu, Carlos Datu, Godofredo Datu, Eugenio Alano Jr., Magdalena Malyari, Andres Malyari, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Emelita Aquino, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Antonio Sr., Francisco, Francisca, Leonor, Catalino, Alma Dizon, Francisco and Aurora Dizon, Odilon Sr., Hermenegildo Dizon, Nemencia Gueco Dizon, Roman, Efefania Dizon, Angel Dizon, Estrella Dizon Maglalang, Jesus, Teresito, Alan Maglalang, Antonio Brendalin, Caravel Viray, Adelwisa Rono, Marieta, Clarissa Raimundo, Grace Werner Dizon, Malias Dizon, Teresa Dizon, Ursulo, Magdalena Between,
Susana Mercedes between, Roberto Milagros between, Godofredo and Alejandria Batak, Ofelia Batak Avancena, Carmelita between Soledad, Jeremias between, Mario Senior, Magdalena, Roberto Salta, Dominador, Milagros, Lola Marie de Castro, Teresa Tuason de Guzman, Leon Sozima Grabarski, Elena Viray, Esther Viray, Dioscoro Sr., Lucila Ramirez, Roman, Ricardo Jr., Diosdado, Nair, Edgar Ramirez, Ricardo Sr., Roan Franciscus Ramirez, Manolo Dizon, Aurea Montalvo, Arnedo, Angelito Pangan, Ruben, Rosita, Benji Manyo, Justiniano Sr., June Manansala, Jose Sr., Concepcion, Junior Miklat, Felix, Felisa Bernardo, Reynaldo Manaloto, Diosdado Rosalia, Nathaniel Reyes, Mariano, Aurelio Aison, Amado, Herminio, Gueco, Blesilda Yabut, Angelo, Josefina Pangan, Reynaldo, Karina Kapati, Lucio Fungo, Raymunda Yagonia, Andrea Olivia, Reynaldo Capili, Marian, Maizel, Rodrigo III Gonzalez, Asuncion Nuki, Ricardo Ramirez Sr., Eusebia Ramirez, Ricardo Tomas Ramirez Jr., Roan Ramirez, Dioscoro Ramirez, Lucila Ramirez, Roman, Elena Virali, Dioscoro Ramirez Jr., Pasita Torrifiel Fabelia, Florian Fabelia, Diosdado Ramirez, Rhea, Manolo, Dizon, Mel's dad, Nerio Ramirez, Arnedo Pangan, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sunny Sagcal, Alfredo Candelaria, John Joseph Balahadja, Ricardo Ramirez Jr., Angelito Pangan, Roan Franciscos Ramirez, Emilia Chu, Teresita Gosyang, Maria Olivia Tan, Adelaido Pamintuan, Edwin John Crawford, Luther Bernard Matthews, Erlinda Arenico Conte, Felipe and Primitiva Tan, Angelito Tan, Milyarmino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Igmedio Javier, Irma Soto, Ligaya Santos, Emerenciana de la Cruz, Abelardo de la Cruz, Clarita Javier, Julian Bustillos, Joy Bustillos, Ruel Bustillos, Albert Cunanan, Arturo and Felisa Tanudra, Lourdes Tanudra, Josephine Acosta, Rudy and Maria Fe Concepcion, Conrad and Adela Constantino, Chodoro Constantino, Aurora Reyes, Lloyd Calyaro, Rosa, Maria Ines, Bernardino Francisco, Pascual Ordonez, Narcisa Ordonez, Higinia Ordonez, Saturnina Roque, Ricardo Roque, Perry Roque, Avelina Gutierrez, Antonio Gutierrez, Marie Eileen Sugay, Chona Layson, Christian Garcia, Perlita Unlayaw, Angelita Saber Rendon, Perlita Barsosalo, Daniel Pingul, Rose Maria Magbag, Roberto Magbag, Esther Lacson, Rufino Magdalena Licup, Eduardo Licup, Renato Pineda Sr., Rolando Pineda, Elpidia Real, Pasita Enriquez, Romel Enriquez, Al Enriquez, Maria Garcia, Redentor Espiritu, Pastor Espiritu, Patricio Sepe Jr., Flora Sun, Francisco Sun, Remedios Duque, Tribucio Ligutom, Vicente Ligutom, Chofilo Senir Rosales, Eugenio Colong, Roque Colong, Ricardo Agua, Adriana Cuyacot, Apolonia Boitigel, Virgilio de la Resma,
Shanin Lagaran, Alicia Lagaran, Bonifacio Lagaran, Dalmacia Lagaran, Milagros Lagaran, Antonina Dulgime. Simplicio Lagaran Sr., Pampilo Lagaran, Leonardo Lagaran, Flora Sun, Francisco Sun, Patricio Sepe, Dominador, Guadalupe, Concordia, Teodoro Hobita, Michael Jarem Banayat, Ofriquita Dungka, Isayas Dungka, Leonila Dungka, John Pete Swartz, Lawrence Deso Santos, Hippocrates Arevalo, Hale Calma, Sherwin Dennis Trinidad, Jonathan Jovi Yalung, Edison Valencia, Sherwin Espino, Michael Garcia, Norman Simbulan, Oliver Lacyan, Wendell Brian Salta, Dennis Lacson, Mark Oliver Lacson, Mario Herminio Manalang, Antonio Taborlupa, Dominic Gabriel V. Dizon, Engineer Donato N. Dizon, Maria Suset Malig. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, King Pakalulu ning Ginu. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagyuning igpam, poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Iso Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing sala ning Banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimorin. Pakamalang kong kapatid, isundo tamo po ing kakatamong pamangadi for world peace. At ing kapayapan, magumpisa po king sarili tamo. Peace, a right relationship with God and with our neighbors. Masanting relasyon king Diyos at karing kaparang tao. Antimurin po bukas, barangay ampong SK elections, king kakatamong kaluguran na bansa, ipangadita mo king maging mapayapa muna naman. Peaceful, accurate, incredible, o credible. Bangkanita, akit tamo yung kaburiyana ning apong Ginoo. Pasalamatan tayo muna naman ng Diyos, karing may ngalabasan ay aldo, pigmasusyan tala po rin triple fiesta celebrations tamo. Ing Diyos, kaluguran na katamo, at luguran tayo muna naman. Para karing penandit, tayo po liguran ing apong Ginoo. Tayo liguran king amano at king dapat, sisyan tamo po iti, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginoong Jesus, ikay dinalan da kalakasakitan para kaya kami, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ikay mete para kaya kami ngan, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ikay sinubling mebye at pepaitas banwa, ban mamilatan para kaya kami, King Joseph Pang, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ing Diyos sa mayupaing totoo pakaluluwa na katamo, at king pamapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa king biye alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo. Aking Diyos, kakatas-katasan, at ingat mapapayapan, karing taong kayang kaluguran. Ingay aking Diyos, kakatas-katasan, at ingat mapapayapan, karing taong kayang kaluguran. Pupurianda ka, parangalanda ka, sasambanda ka, paligayanda ka, pasalamatan ka, ulining maragul mong ligaya. Inong Diyos, harining banwa, Diyos ikpang hayupaya, Ginua na kabugtong Yesu Kristo. Inong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning Ikaw. Ikaw milalakoking kasalanan niya to. Pakaluluan mo kami. Ikaw milalakoking kasalanan niya to. Tanggapan mo ing dalangin mi. Kaya Diyos, kakatas-katasan, at ingat mapapayapan, karing taong kayang kaluguran. Kaya Diyos,
katas-katasan at linyat ng kapayapaan, karing taong kayang kaluguran. Ligayang ing Diyos, na katas-katasan at linyat ng kapayapaan, karing taong kayang kaluguran. Manalangin tamo, o Ginoo, ekebiyasang lugod, alaking sika na lumangangas lugod, tatakot keng lugod malalam, ikagyumeng malayang luguraning tao, ninumoy kami bantularan ng lugod mo, ibayo mo ring puso ming mistulang batu, at dinan mo keng pusong mabiye, mamu, banayad king kamwa, malagwang munye papuri at manakit king kaya pandaring aliwa. Ituro mo kaya kaming tulaning pamaglugod, baking mabiyasang lugod ang timonong makanano mo keng liguran. Itiadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibiyem pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Ing ginuunganak kang Moises, sabyan mo iti karing anak ng Israel. Eye lilagligan, ni eye lulupigan, ing ninumang taong dayuan. Ganakanyo king meging dayuan kayo naman, kanitang atyo kayo Ehipto. Eye alipustan ing mebalu o ing ninumang ulila. Nung alipustan nyo la, piulang maus pasahop kanako, at ako ing ginu pakibatan ko la. Mikalatang ing kasbuko at pamatenda kayo king kapamilatan ning gera. Mga balula ring asawa yu, at maging ulilala ring anak yu. Nung paparam na kayo mang salapi, kenuman karing memalen kung kalulu, e kayo makyapos karing usurero, at eyo sukat adwananan patubo. Nung tanggapan niyeng anting pekasangla, ing balabal ning metong ataw, sukat yang ibalik kaya, baya lumbog ing aldo. Uling ing balabal ya mo kabud, ing malyari ng panakap, king katawana, para eya dimla. Nano ing ulasan na, potang matutudya, nung maus yang pasahop ka nako, pakiramdaman ke, uling ako, tunekong mapaglunos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kaluguran, dakagino, ikang pasikan ka nako. Kaluguran, dakagino, ikang pasikan ka nako. Kaluguran da ka, O Ginoo,
Ika ing kakong sikanan. Kako ing Ginoo, antiyang batong maragul ay maugun. Antiyang pader amatibe, ababye kaligtasan. Kaluguran na Kagino, ikang pasikan ka na ako. Ing kanakong Diyos, batuyawaring pagsantungan. Amagluwalo kanako, at antiyang kalasag ko. Puriyan niya ing Ginoo, nga kung kukulisak at miligtas ko karing sablakong kasalang. Kaluguran na Kagino, ikang pasikan ka na ako. Ing kakong Ginoo mabiyaya, mipuriya ing kakong batong santungan. Ing Diyos at alapagligtas ko yang puriyan. Mga ragula tagumpe, ing pigkalubna king keya ngari. Pepakitanan me king manatiling lugod. Kaluguran na Kagino, ikang pasikan ka na ako. Kaluguran na Kagino, ikang pasikan ka na ako. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, Karentaong Tesalonika. Ikit yu nung makanano keng mibebye busalyu. Alaking aliwang sisikaswan, nuneing kaya kayong ikakayap. Makyapos kayo kaya kami at king Ginoo. Tanggap ye ing maya pabalita at uliniti, di inalan kayong dakal ak kasakitan. Makanyan man, may natili pamurin kaya kayo, ing tula apikalob ning banal ay espiritu. Inya naman, meging pialimbawan da kayo, ring kapatad ka rin Macedonia at Akaya. Uling emo ing miras ka rin Macedonia at Akaya, ing amano ning Ginoo, king kapamilatan yu, nune mikalat ka ring miyayalwang lugal, ing balita, tungkol king kaya kayong kasalpantayanan. Inya, na kailangan kaya kami ing magsalita tungkol kaniti. Ila na mismo ring mamalita nung makanano yuking tinggap. Ila naman ding sinabi nung makanano yung pepaying gulutan ing pamajamba karing Diyos-Diyosan ban sumuyo king tune at mabye Diyos at manaya king pamagbalik na iba't banwa ning kayang anak Jesus ing pepasablang mebye. Jesus ya naman ing magligtas kaya katamo king pamintungol ng kasbu ning Dios. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ing lulugod ka na ako, pamintuan na laring amano ko. Luguran ng igpako at ako, manoknangan keya. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. at keka antimorin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. May tipulangan ding parisewo, inyang abalitan da nung makanano na lang sera asbuk Jesus ding sadusewo. Ating metong karela at utong biyasa tungkol king batas, may ngutang yakang Jesus baning pakirakpan. Kitang na, Maestro, isano po ing peka maragul diling kautusan king batas. Pekibat ng Jesus. Luguran me ing ginong kaya kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, at king mabilog mong kaisipan. Yan ing peka maragul diling kautusan. Ing kadwa, kawangis niyan naman niti. Luguran me ing kapara mong tao, anti mo ing sarili mo. Kareting adwang kautusan, karinya manalumpakan, ing mabilog abatas, anti mo rin, ing tiruda, ding propeta. Ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayangan. Takal po salamat ding kakatamong atlong piyesta may ganap nala. Piyesta ding kakatamong Anghel de la Guardia, Lanabal de Angeles, piyesta ning kakatamong patulunan ning Birhen Maria, ampo pa po iapu. Ngakupin atlong piyesta, karingegan na ganang parokya, itamo mo pong magpiestang atlo, sesela na kayo mo. Amen. Stong eta pamiras king banwa kanyan, ginuko atlong piyesta. Ustong eta pamiras king banwa, kasalanan nyo na po. Atlong piyesta, at deti po awsang kulang piyesta, ning lugod na ning Diyos. Kalugod na ning nga pong ginukaya katamo, dinina nakatamong Anghel de la Guardia, dinina nakatamong meto nga ima, a spiritual mother, Mama Mary, ating katlo po dinina nakatamo pang apo, iya po Mama Kalulo, Jesus, amete para kaya katamongan. Kalugod na ning nga pong Ginoo. Ngeni po, naning pakibatamo king lugod na ning Diyos. Nakupin inyang bernis o ining tutuking kutang. Nung ikitamo, sana ikitamo po yung lugod na ning nga pong Ginoo. Nganapin Bishop Bobet, ing kutang, adadamayo ing lugod na ning Diyos. Adadamayo po, akakit sing lugod na ning Diyos. Anggang eta mo ay experience, anggang eta mo abalo ing lugod na ning Diyos, tayo malyari nga luguran. Bakit ding tao magugulula? Bakit migigera la? Bakit ding tao may pate-patela, meto mo po isangkan? Tayo pa kaluguran ing Diyos. Amen. Metong mo po isangkan yan. Tayo kaluguran ni nga pong Ginoo. Bakit din nga lawa, labiyas ang mamatawad? Metong niya mo, ing sasabihan na niti, tayo pa kaluguran, nga pong Ginoo. Siguro po, nung kaluguran tayangan, there will be peace on earth. Kanya maning biye, nung ding taong mikakalugod lang. O nang ngalipo yan.
Inyapin, o yan, ulit-ulitan niya yung ebanghelyo. Ing ebanghelyong binasa ko ngeni, yapin ing pakibat tamo, king lugod na ning Diyos. Luguran meng Diyos, king mabilog mong puso, kaisipan at sikanan. At ing kadwa, luguran me ing kapara mong tao. Ela po malyaring mikawan ni Teti. Lugod. Kasi nga manong lugod na kasanting naning lugod. Luguran mo yung Diyos, luguran mo rin kaparan tao. Nga ng San Pablo, kamamermisyo. Nya pinekaman ako, kamakamate. O yan yung lugod, kamamerhisyo nga na. Negatibo ya po, eka. Gawan tayong positive. Gawa kang mayap, karing kapara mong tao. Gawa kang mayap, para king karelang ikakayap. Nung itapoy ng isipan tamo, panemong isipan, itang mayap, itang ikakayap na ring tao, ay kasanting po yung biye. O nengali, dengalwa isipan da makanano, dengadugas, in kaluparang tao. Anya pining problema tamo po, metong yamo, tayo pa talaga kaluguran ni Kristo. Inyapin, tayo laloko yung crucifix, ngakupin pa niya kung sasabihan. O yan, the crucifixion of Jesus is the most beautiful picture of God's love. He died while we were still sinners. Ninong bisang mati, para king makasalanan. Ala po, mayapang mete ka para ka rin mayap. Mate ka para karing kasalang mo, kasakit po, pero yun, mete ya para kaya katamungan. Lawin niya po, hanggang tayo po akit, ing lugod na ni nga pong Ginoo, malyaring may kakalugod. The divine love, lawin niya po, the divine love was humanized. Divine love, the love of God, was humanized. Malagwa mo pong sabihan, I love you. Pero kailangan, ipadama mo, ing lugod mo, king kaluguran mo. Inyapin, the love of God, the divine love was humanized so that our human love will be divinized. Amen? Inlugod na ning Diyos, tini pa yung Diyos. Meging tawya, meging tawyang kalupatama subaliking kasalanan niya. Pinangako, divine love was humanized. Pakit na yung lugod na kiyakatamo, meging tawya in Diyos. At eya mo po meging tao, meteya pa para kiyakatamo. Eya mo meging tao, maging tinapeya pa. O yan yung lugod na ni nga pong Ginoo. Maging tinapeya pa, batayang tanggapan. Kay batayang tinggapin Jesus. What we eat, what we partake, is what we become. We receive Jesus so that our human love will be divinized. Ing lugod tamo, makiwangis tamo kang Kristo. Ay, ni po yung buri ng samyan ng love of God and love of one's neighbor, inseparable lang. If we love God, we have to love one another. Inyapin pala sinabi ng Jesus, love one another as I have loved you. Our human love will be like the love of Jesus. It will be divinized. Lugod. Nya kailangan po lugod tamo. Panay ko pong sasabihan deng mirasking banwari tamong ating lugod.
O yung lugod na mo kingapong Ginoo, 1/3, 1/4, 1/2, 3/4, eta pumiras king banwa, niya pinkeni sinabi na, love God with all, nga na, with all your heart, with all your mind, with all your strength. Buri nang sabyan, ibiye mo ngan kingapong ginuluguran me. Migit king sabla. With all, o nung 1/3, 1/4, 1/2, 3/4, tsaing lugod na mo, mirasta king purgatorio. Nyatin pong purgatorio eh. Pero nung alakang talagang lugod, zero ing lugod na mo, king Diyos at karing kaparan tao, atin pong impyerno. Pero nung 100% ing lugod na mo, king Diyos at karing kaparan tao, there is heaven for us. Ela po malyaring mikawani din nung kaluguran tayo, mayan mong sabyan, Ginoo, kaluguran da ko po, kay ba't pikasaman may ing kapara mong tao? Inseparable na po rin eh. Nyapin sinabi ng St. John, sasabyan mong kaluguran may Diyos, kay ba't pikasaman mo rin kapara mong tao? You are a liar. Nga na, luluguran may ingayong inemo ang akakit, kaluguran may tang emo akakit, kay ba't emo luluguran din akakit mo? Kaya po malyari. Anyapin idemo kaya po kaya kayo ne, lawen nyo linakad ko, akakit ko pong lalakad. O yan yung love of God and love of neighbor. Ela malyaring mikawani, nung metong yamo love of God, ginuko kasakit, timbang. Lawin nyo, mipapahid ko. Pero love of God, adwa, and love of neighbor, kasanting na. Love of God, kabang ing metong makatasya, ing metong at sukeng gabon. O ining love of God, tatas kaya po yung bitis ko, kabang ing metong makababaya, love of God, and love of one's neighbor. Ela malyaring mikawani. Lawin nyo po rin matadwala. Pero yung nakakita metong mo, makin metong ya, in love of God and love of one's neighbor. Adwala. Pero Jesus, eno pikakawan yan. Makin metong lang, ding adwa. Kalupay po kayong may asawa. Metong kayo mo. Adwa kayo. Pero maging metong kayo. Ale? Ing lalaki lakwan itatana at imana at makiabe king kayong asawa at dingadwa maging metong la. Love of God and love of one's neighbor. O yan po. Ngayon tayo pikakawan yan. Sinimba ko ngini, kauli o tingkong kapati. Aba, malyari. Kauli yung tingkong kasaman, pangarasyoken, Ginoo, kaluguran da ko po. Kaluguran da ko po, Ginoo. Kaiba't nanining misa, nung kaluguran niya yung Diyos, makipagkasundo kayo, karing kaparan tao. Amen. O yan po, the divine love was humanized, making flesh and blood ya, ing lugod na ning Diyos. Ban kanita, our human love will be divinized. Kalupa ng Kristo. Yan po. At tatandanan kaya po itang metong kwento is St. Vincent de Paul. Iya ing apostle of charity and the father of the poor. Misan po ing congregation da mga di Laken Chapel, mga di abak amaranon mga di nala. Oning den karela, panila pupunta rin kalulu. Abak pang maranong kakatukno rin kalulu. Oning di sandala mga dila. Nanong sinabi na ning metong, lakwa, nanong gawan tamo, sundo tayong pangade, o puntalan talaretang kalulu. Balo po yung pekibat ng St. Vincent de Paul, nga na, leave God for God.
Leave your prayer. Leave God for God. Uling atsuya mo na naman ing Diyos karing pakakalulo. No kanong sinduray karelang prayer, pepaborendo ring kalulo, aba, sabihan na lang. Just leave God for God. Because God is also present in the poor. O ini po our religion is a religion of love. Our religion is a religion of action. Kailangan natin kang action. Because God, our God, is love. Love of God and love of one's neighbor. Nano po yung nga kakitsyo? Tingko nga kakit? Krus. Sung ligoran me in Diyos at ding kaparan tao, mamusan kang krus. Kalupa ng Kristo. Just like in the second reading, pinuri na lang St. Paul deng tao Tesalonika, tinggap da ing amano na ning Diyos, kaibat na nita di nalalang kasakitan. Pero sinduring karelang kasalpantayanan at meging modelo la, meging pialimbawanan la, karing tao Tesalonika at Akaya. Lugod king Diyos, lugod karing kaparan tao. Nung kaluguran ming Diyos, luguran mo ring kaparan tao. Nga na po ning first reading, eyo lulupigan, ding dayuan. Uling ikayo meging dayuan kayo na naman. Eyo alilipustan, ding ulila, ding mebalo. Sopan nyo lang. Adustong paparam kang pera, nga na po, na kayo manyawad, patubo. Aro ginuko, patubo. Ala nang patubo. Potang lalapit sa kaya kakikyak para man mo kong pera, para man pera nga na. Potang para man me, ikarugung lumapit kaya, mga ragulya mata, pakipaten na ka pa. Potang sisingilan me, pakipaten na ka pa. Kinuko na ang gawan mo. Pero yung metong pong sinabi na itong sasaw ka ka rin pakakalulo, nung talagang sasaw ka, nakamanyawad, patubo. Dengalwa 5-6 pa eh. Kinuko, susopan me, kay ba't kutkut me, kaya ngutang, nakamanyaw kanito. Itong sasaw ka, sopan ming miyangat king biyena, ing lugod yapin po, gawa kang mayap, para king ikakayap na ningke kang kaluguran. Niya sumaw po, alapang may ngalulo karing taong sasawp. Potang sasawp ka karing pakalulo, karing kalulo, o itang lugod mo king ngapong Ginoo. Ing sasawp mo karing pakakalulo, yapiningke kang pibanjan king banwa. Tumipon kayong pibanjan king banwa, karin alang mana ko, alang pulilya. O yan po, bistaman masakit, eko sana sasawang sasaw, karing kaparan tao. Uling potang sasaw ka karing pakakalulo, ing sosopan mo yapin i Kristo, ing nanuman daptan nyo karing pakakalulo, depatan nyo kanako nga ng Jesus. Yapin, nung baliktad namin sitwasyon, halimbawa po kayong makwalta, meging kalulo kayo. Kaibat na nita, so baliktad na yung sitwasyon o tapoy masakit. Mas manyaman yung babye kaysa aking tatanggap. Po tadatangin panahon, baliktad na ni nga pong Ginoo, ding makwalta ilang maging kalulo, ding kalulo ilang maging makwalta. Nanumaning depatan nyo karing kapatad yung kamalating dili, kanakuyo depatan nga ng Jesus. Niya sana pa kamalang kong kapatad, mama ko yung lugod. Lugod.
It is to order our life. Gustong lulugod ka sa masnan mong biye mo. Panay ko pong sasabihan, gustong may kasawa ka, ating kang bisyo, king biye mo, lako mo yung bisyo. What is love? It is to order our life. Gustong may kasawa ka, lakwan mo in kang bisyo para king kaluguran mo. Gustong dela mo yung bisyo mo, king asawa mo, magulo kayo. May pati kayo. Nga po? Nyapin, love. Love and sin. What is sin? Sin is the refusal to love. Putang yan na kanlulugod o ita magumpisa na yung kasalanan. Lawin niya po yung spell tayong sin. S-I-N. At the middle is I. Putang lilibutan mo yung sarili mo at lako may Kristo o ita yung kasalanan. Putang lilibutan mo yung kang sarili, milako yung lugod. Pero itong libutan may Kristo, the center of our life, siguradong lugod ka. Ulit-ulitan ko po, lugod tamo, kalupa ng Kristo. Inisip na ing kapakanan tamo, aluwain kapakanana, inyapin, He died for us all because He loves you and me. Po, o yan yung lugod. Divine love was humanized so that our human love will be divinized. Love like Jesus. Love like Jesus. Amen. Ipasiyag tamo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at ng Heso Kristo nga nakabugtong nga ginutamo. Pengagliking upayan ning banal Espiritu, mi bayit ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king Cruz, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king Katlong Aldo, sinubliyang mebye, pay patasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabiyang pong may ngamate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. Manalangin tamo para king ikasulong ning lugod, tamo king kakatang mabye at tunay Diyos, at karing kaparatang tao, uling pagkatiwala no kakatamo. Nga tamong manalangin at sumabi, Gino, pasulungan mo ing lugod mi. Gino, pasulungan mo ing lugod mi. Paning Ginoo, pasulungano nganding talasalpantaya, king lugod da king Diyos. Bang aluguran tayo, king mabilog tang puso, mabilog tang kaladwa, mabilog tang kaisipan, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, pasulungan mo ing lugod mi. Baning Ginoo, gawa ng mabye at gugunyat ing lugod daring sablang tao, karing kapararang tao. Ban aluguran tala, antimo ing sarili tamo, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, pasulungan mo ing lugod mi. Baning Ginoo, ibuklat no ring puso tamo, karing mebalo at ulila, karing alang tuknangan, karing alang kapanintunan, ding masakit at ding ating kapansanan, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, pasulungan mo ing lugod mi. Baning Ginoo, papanatilyan ng mabye ing lugod tamo, agyang karing ating utang kaya katamo, o karing pikautangan tang kwalta, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, pasulungan mo ing lugod mi. Baning Ginoo, kasyanay lugod na niti at ding sablang komunidad kristyana,
Ban ingatan dala, agyang ding masakit diling luguran, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pasulungan mo ing lugod mi. Ngayon yadwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pasulungan mo ing lugod mi. Ginoo, isundo mo sanang palablaban ing lugod mo karing puso mi, at ibiyemi ing balang metong ke kami, king metong at metong antimonong makanano mong binye ing sarili mo ke kami, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dalitanya, uyan tayo
Manalangin tamu kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos, igpang mayupaing tutu. Tanggapanes saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning upaya at sikanan, tanggapan mo retingayin ayayampang mi, at bustan mong ingkekeng kasuywan, pagdala na kang tula at ligaya, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili akya kayo, At kaya ka ang timuri, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a ginutam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami. Bani pakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi. Ginawa ka pa mo rin paralan, ban makapagbalik kay lubkeka. Ulinita ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami, banating kalupaming taong makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banwa, yayampang daing karelang panalangin, ning pamanyamba kabang magsayala arapan mo kapilanman. Miyabesang siwala mi king karela, king matakumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa datingayin, kingupaya ng Espiritu mo, ban parakya kami, magawalang katawan, at daya ng Ginoming Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyane karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan
minom ko kaniti. Iting kalising kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo datang yapaking kawakasan ning panahon. Datang yapaking kawakasan ning panahon. Datang yapaking kawakasan ning panahon. Inyang ining gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebye ning anak mo, daraon mi kakaiting tinapening biye ating kalising kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambenang Francisco ing papami, i Florentino ing arsobispo mi, i Pasiano ing arsobispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, ating mabilog abalayan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapadadming pepayinawan at manenayang subling miye at ding sablang meyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, dawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kekabaning panawon, puriyan nakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan nakat parangalan, manggaman king alananga. Abe, mikakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin na tiro na ning ginutang mo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakbuhan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emosa po babaliktan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Timorin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Kapayapan. Oning ginutang Jesucristo, ing malugod kaya katamungan, inyapin dinaw na ing kayang sariling biye, batamong mikakaligtasan. Tanggapan tayo, uling nuwan na ding mayaws, kingapunan ning kordero. Ginoong, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan lareng si GC o Usherettes nung lukarin tamo maglinya. By the hand ya pa rin po at ala nang sasabing amen. Salamat po.
Manalangin tamo. O Ginoo, idala mo king kayang kaganapan, kilubding pusumi, ing pamakinabang pakisulwan mi kaniting sakramento. Manano na sanang iting pamagmasusi, mi kabunga karing biyemi, itiadwan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po sagli para karining announcement tamo. Mamuna pong dili HRP Restoration Raffle for a Cause Part 2. Asabi mi na po kanita, kadwa, pamisamak ding Santo Year 13. Inimbitan ang bawat isa na makibahagi sa perya ng parokya, pamisamak ding Santo Year 13 sa darating na October 31, 2023. Ang registration ang magsisimula sa ganap na 2:00 ng hapon. Ang unang 100 na magre-rehistro ay mayroon loot bags. Isuot po ang costume ng inyong paboritong santo. O inipune, eyo pipiblasan demonyo rin anak yu. O pipiblasan yung demonyo po, maging demonyo lapin. Na po sing Halloween kailangan piblasan nyo la santo ang puwang santa, bano mandugong maging santo ang puwang santa. So lako yun na po itang dekorasyon na ita. Magdaton la rin ng misan manat ka rin bale sa paklang agi, matuling atin lapang kabaw. Lako yun na po ita. Inggawan nyo ding banal ilang ibiliyo. Prayers for our beloved departed, pangaditala po at bendisyonan, ding kakatamong kaluguran ng biyang nabi, magumpisa po keng November 1 hanggang November 30. Ang mga prayer envelopes ay matatagpuan sa side altar, sa side ng altar natin. At ihulog po dito sa tumba, no? Yung dito nakatapat sa imahe ng ating Panginoon. The second book of Maccabees, chapter 12, it is a wholesome thought to pray for the dead, that they might be loosed from their sins. Nyapin po itamong Katoliko pangaditala, ding kakatamong kaluguran, ameyang nabiye. The Holy Mass schedule at Holy Rosary Parish for All Saints Day on November 1 are as follows: 5:30 a.m. Kapampangan, 7 a.m. Kapampangan, 8:30 a.m. English po, at 10 a.m. English. Magmisa kami po karin King Holy Mary, itang chapel daring paring Mete, ing misa po karin keng November 1, 8 ning abak, alas 8 ning abak, din kakatamong seminary formators, seminary fathers, ang po paping arsobispo, magmisa kami po, pagmisa la ring gana-gana, lalong-lalo na po ring din kakatamong paring mayang nabi. Ang po palang madre, at ilo po ka rin ding madre, kaya Pampanga ring Mete, 8 a.m. So, ala pong misa, itanggat panapon keng All Saints Day, uling atyuta mo ka ring sementeryo. Kaybat Holy Mass schedule at Holy Rosary Parish for All Souls Day on November 2, Thursday, ing misa po 6:30 a.m. Kapampangan at 7 a.m. Kapampangan. Magmisa ke po king Holy Rosary Parish Catholic Cemetery. So, yung misa po kening sementeryo tamo, alas 7 ning abak. Office holiday, no office on the following days, November 1 and November 2. And office will be resumed the following day, November 3, Friday. Antimo rin po Christmas Bazaar at 6 a.m. to 9 p.m. at the Holy Rosary Parish Church. Antimo rin po ing fundraising sale
at the patio. Pasibayo po, ing Diyos kaluguran na katamo, kailangan luguran tayo. And when we love, o hindi po, we become what we love. We love Jesus, and we become what we love. We become like Jesus. We love like Jesus. Nung in kaluguran mo, pera, pibandyan, maglupa kang pera. Pero nung kaluguran mo ay Jesus, maglupa kang Jesus. Amen? So, in lugod, po mamerhisyo. Mamerhisyo. In lugod, panay ang gagawang mayap para king ikakayap da ding kaparan tao. If we love God, we have to love our fellow men. May kakalugod. Bang ganita may kakapayapan, magumpisa keng pamilya, keng komunidad, keng barangay, keng balen, karing probinsya, at mabilog a bansa, at mabilog ayato. Sana po, lugod tamo, kalupa ng Kristo. Amen. Talakad tamo po para king tauling bendisyon, ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kaanti mo rin. at bendisyon na kayo ning malugod a Diyos, at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon ne, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.